Karbi lamet amay amhang kitek arnian nong e Karbi Anglong Autonomous Council pen hem kimi kapajir. Marat bareng apila pen lang o karen pen kapati tede jia phan tirok tok amay kami. Siloni jan rainforest kaparlo Deopani beat forest angkang Borneo Rialong aron repen hem katikin. Karbi Prime tama birta long pen kadok kabia phantame kardom nang pajirik long. Rang tepini Karbi Prime tama birta angton pen arjuik tha. Dipu Lamding Road kilometer ke thomalong Karbi lamet amay diripia may ahem tun pi kimi ingdeng phokep narkep Karbi lamet amay amhang kitek arnia long pachiton dunsi kuti hinya tangka pen kikim kerang kithirklong ahem chardon Karbi lamet amay asahem kimi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen pini kang pupon Nepialam neching hontinam Lamet lam chong hen lo isi kheya chethe lapen lamet kaboche kavedet akheke sampridang ason lasi pirthe sining rete karbia kheta khe kangthim lam loning choklong pu kachiparoka longvel jiaphan lam kaboche kitab ketok herzir ki her lapen lamet lam chong kaboche aning ki hang abang pu abang phiatma phansi labang so ahem thepo panong piponlo Karbi lamet amay pu bareming tiari deng pen ada por phai sirke pra achiti mapor Karbi lamet amay alama kang thurpona phi Karbi lamet amay along karlitang claim barem tu anaphan melur kang thirpen chikimo japon lingsi chikimo po lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen Karbi lamet amay asahem kimi ingpupo Pini Karbi lamet amay ahem kimi kang pualong Karbi lamet amay klembang duon anparta meipu barmingti kongchun bang joy sing tokbi lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vidya Singh Ingling EM atu Madhuram Lekthe Amar Singh Tiso MAC Joni Timu lapen akapre atu chatong tu Karbi lamet amay atiri piephan pen Karbi Cultural Society fan ke nili arpun siya barpun dengket tersi Karbi Anglong Autonomous Council angka pen lak open cenglo Karbi sumso tabang peke ki siya dining kan pikonel la so piben ke Karbi lamet amay talak lak open bipon pen non ke lak tanan der lapen kedan Karbi lamet amay atiri pita bela pita tata nili Karbi Anglong Autonomous Council pen tinggi pipon dan nili impono pen ke non impono apen lang kenang sot dia hormon tan nili pipon Manja Central Ranch atum pen patra piponsi pini Silveta Organic Market ahitialong lang royalong karen pen lang okiri lapen marat mareng a okhong kapavede jia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council pen notice ki pipona teng pen kang hapon jia puthak chirok tok ame kangni Silveta Public Garden lang charibang binong teron pen kachari pona mealong Forest Ranger Koida Timung lapen longnit beat officer Tingku teron atum chetong dun pen hadak adat atuma phan okhung lapen lang okiri pen dowai ke chora puthak chirok tok amaya long kachingwai RDP po ini bang kaya pas lo la Silveta kiba organic market sibukul sodi la kasi kicing silo pini awareness program kibige lapen laso kiba program kiling kaya lagi Central Range manja intensi keteng iklo Tetang ke ledak la nangli tumpen kopi pi ledak rathan nang tumpen cipacin kang tungkan. Ni eli tumpen pacin kan tungkan la puilo je la illegal hunting kunon illegal fishing kunon hedi laso puthak mane awareness spread lo je Mana ington nang ko kuno terke alu boleh ini kuman kesun na boleh la environment ko sosial so taxi mane awareness program tapi lapen lasan thak cerok to kame frek ahwar long tas kami arrange na kami padut kun tilang Ala ini tuh
sini tu lah sebenarnya manja. So program ke up to 1 month sampai jadi sampai cenglup ya up to 1 month sampai. Dalam support bang asap senali kumbang nggak bang jadi juga tak milih kumbang nanti milih non apa departemen di Jepang kami komno non bagi metanga murid si selapom serandom kami no depan apa ke komania kapek kumbang di pulote siksa gigat ko lalu lah di pagin ahin benar karena itu milih lo ke damtang Silunizan Rainforest Kaparlo, Deopani Beat Forest Angkang, Borneo Rialong, Aron Ripen, Hem Kachikim Pualam Arjulong si Pinibukazana Perang Kiatum Kahumrida. Bukazana Perang Kiatum, Borneo Rialong, Hem Kachikim Dupu, Arjulong si, Klarda Kabirta Kilong Japan, Adimalong An Palida. Birta Kilong Dunateng Gulote Kidamtang Terini Pine Kora Trokarni, Ingnam Raikomasai Kiatum, Akem Pridam Etlo. Sita aju amat cikim tulen. Laso hem ka cikim ponlong lok mate aning kapat hiduna bang pudo pusi ongdung ada ratum pen cetha. Laso hem ka cikim lake Borneo Rialong Silunizan Rainforest Kaparlo Deopani Beat Forest Angkang ano. Lasi aronabe laso hem ka cikim ke puta ongdung ada ratum pen cethan rinti. কোনে ঘর বনাইছে এ বিজিপ নাম আছে তার কি নাম বিজিপ কেতিয়া পৰা ঘৰ বনাইছে কেতিয়া পৰা বনাইছে এই ঘৰটো এই 2 সপ্তাহ মান হল চিনি পাই নি এতিয়া ঘৰ বনোৱাৰ পাছতে ফৰেষ্ট বিলাক আহিছে নেকি আহি কিনে কাটিছে আৰু কাটাৰ পাছতে আৰু কোন পৰা অৰ্ডাৰ দিছে ইয়াত ঘৰ বনাবলৈ সৰ্বনৰ ককাইটো অৰ্ডাৰ দিছে বোলে ককাইটোৰ নামটো কি আছে কি নাম আছে মই ইমান নাজানো ন স্যাৰ সৰ্ব মানে আপোনাৰ এমএসসি হা এমএসসি সৰ্ব নাই সৰ্বনে কি কৈছে কাজিয়া নকৰি কিনে ভাগ কৰিবি বুলি কৈছে বোলে এতিয়া ভাগ কৰিব নোখোজে মোটাটো এইটো কাৰণে এই ঝেমেলা হৈ আছে এটা হেতু সৰকাৰি মাটি নে এনে আপোনালোকৰ কিবা পটা আছে নেকি পটা নাই কিন্তু আগত দেবুৰাবলাই লিখি দিছে মোৰ মাটো কাগজটো হেৰাই দিছে মৰি গ'ল মোৰ মা আপুনি কিমান বছৰ পৰা থাকিলে এইটো মই এইটো ইয়াতে থকা মোৰ এতিয়া নাই কমেও মইতো সৰু আছিলোঁ মোৰ নানা নানী আছিলে ইয়াত নানা নানী ইয়াতে টুপি দিছোঁ আৰু মোৰ দেউতা মা চব ইয়াত টুপা আছে তাহাঁতৰ এইটো একো নাই কৃষ্ণ বুঢ়া আছে পাহাৰত তাৰ ছোৱালীটো আহি কিনে গেজি কৰি আছে ইয়াত এতিয়া আৰু মোটা নতুন ধৰি আহিছে আগৰ মোটা মৰি গ'ল নতুন মোটাটো ধৰি কিনে এই নতুন মোটাটো গেজি কৰি আছে আপোনালোকে কিবা কোৱা নাই নিহতক কৈছোঁ না মানে পাহাৰৰ মাটিটো বিক্ৰী কৰি কিনে ইয়াত পথাৰটো দেখাই কিনে এইটো ল'ম বুলি কৈ আছে পাহাৰৰ মাটি ক'ত আছিলে বগা মাটি 2 সপ্তাহমান হৈছে বুলি কৈছে ফৰেষ্টে আহি পেলাই এভিকশ্যন কৰিছিলে নহয় জানো ফৰেষ্টে আহি কিনে এভিকশ্যন কৰি আছে তাৰপিছত আকৌ বনালে আকৌ কালি আকৌ নতুনকৈ বনাই দিছে কালিও ভাঙিছে কালি আকৌ নতুনকৈ বনাইছে কিবা আপোনালোকৰ পৰিয়াল মানুহ নেকি ইয়াতে পৰিয়াল মানে মোৰ বৰপাই ছোৱালী হয় ছোৱালীটো জামুগুৰি দিয়া হয় জামুগুৰি তাৰ মাটি বেটি আছে এতিয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিম মানে থাকিবি হ'লে একঠামান থাকিব পাৰে নহ'লে বেছি মাটি নিদিওঁ মই কৰিব হ'লে কোনোবা মিনিষ্টাৰ আহিলেও ইমান কম আৰু Tante non malam so para phan birta mo ington iksenang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phir puthot birta long wang thuik long Karbi anglong pen Golaghat district ahoy Rangsali towar krongthom kachetok Baba Than mate hem kuru anglong adung there ni phain kura trok arni kang sam por phai ke thomra achiti mapor malom dampar pen auto rickshaw kachetong ahir kang tang ra kajok banghini adimalong amat apran kidang Behora Bazar pen ki bang bom ihum auto rickshaw NH39 kachelenga towar pi Rangsali towar krongthom kachetok along mate
Baba Thanarai hem keruang long adung men dampar ke bang kapapra hektik pen otoriksa pan kapatong tekang perajok adima long amat bang ini apran dam nang apran kita matum tijo plangso Samson ingti kathara rong amekar Daniel ingti lapen Rina hase piatru mastopo akleng Joel ingti arta ingkra troxy lapen bura terang lapen Rebecca kathara piatru mastopo akibi Akbar terang atum pusi bang hek pondo dampar kate warabang munit kawya dak warsai 20 katlong jilupusi birta detuno Autoriksha number AS09AC8224 lapen dampora number AS05AC2434 pusi pangthek pondo Bisnupur thana tumkar julong pen adimalong anpale dunsi kato kawya saita chepare deng pondo lapen postmortem aphan Golakha Civil Hospital along an pondo NH36 kachalenga towarpi nahorjan 6 mile along ingnam a ingnar kateng khengduna jok inot autoriksa kate warabang apran kedamna Dilai police station ka parlo NH36 kachalenga towarpi nahorang so 6 mile along thereni phain pra truck ajo porphai nar ke ba forma lom ingnam a ingnar kateng khengduna jok inot autoriksa kate warabang apran kedam apran kedam ji autoriksa kate warabang engtungo audio arta dikebra pho dan Ken Bosti Dimapura So autoriksa number NL0780357 pusi pangthego kadu kavyasai police apen first atum pen chepare dekpon Penikar Biprayam tama biurta bangkila pansi kangtoniklon